Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yivuze imyato nyuma yaho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bigiranye amasezerano agena amahame y'ibanze mu gukemura mu buryo burambye ikibazo cy'umutekano muke cyugarije akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ni mu gihe mu gihugu cy'u Rwanda Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yamaze kuzamura mu ntera abapolisi barenga 4,500 ngo tujye kubiramura muri amakuru ku buryo uburambe jya musi yo video ni kwa 26 Mata hanyuma ukore kuri subscribe ndetse n'akandi nzogera iri hirya kugira ngo ujye ubona amakuru yacu mu gihe tumaze kuyategura ndetse no kuyatunganya mu buryo ugezweho. Mbere ko twerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twarebera hamwe byinshi bitandukanye kubirebana n'amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. N'amasezerano kandi yakomeje kugenda avugwaho byinshi bitandukanye kubirebana n'abaturage batandukanye. Reka nkubwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yazamuye mu ntera abaofisiye b'abapolisi y'u Rwanda bari bafite amapeti atandukanye, aho rero 12 bari bafite rero ipeti rya Chief Superintendent of Police bahawe ipeti rya Assistant Commissioner of Police uko aya makuru igaruka mu bahawe kandi iryo peti rya ASP harimo rero Atanazi Inshuti ugeze kuba umuyobozi wungirije wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, akaza Corneille Burigo ugeze kuba kandi umuyobozi wungirije w'ishami rya polisi rishinzwe kurwanya magendu n'ibindi byaha n'abandi. Ikindi kandi mu bandi bahawe amapeti harimo 24 bari bafite rero ipeti rya Senior Superintendent of Police bahawe ipeti rya Chief Superintendent of Police 20 bari bafite ipeti rero rya Superintendent of Police bahawe ipeti rya Senior Superintendent of Police hari 63 kandi bari bafite ipeti rya Chief Inspector of Police bahawe irya rero Superintendent of Police hari 300 n'abandi bari bafite ipeti rya Inspector of Police bazamuwe mu ntera bahabwa ipeti rya Chief Inspector of Police mu gihe kandi 300 bari bafite ipeti rya Assistant Inspector of Police bahawe ipeti rya Chief Inspector of Police mu gihe rero abandi 560 bari bafite ipeti rya Assistant Inspector of Police bahawe ipeti rya Inspector of Police. Hari n'abandi kandi bapolisi bato basaga 3,510 bazamuwe mu ntera ku mapeti atandukanye. Mu mpinduka kandi izindi zakozwe n'umukuru w'igihugu rero muri polisi y'u Rwanda harimo ko abapolisi basaga 150 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru barimo rero ba ofisiye bato 45 ndetse n'abasu ofisiye 105. Hanasezerewe kandi abapolisi 17 ku mpamvu z'uburwayi n'abane rero basezerewe ku zindi mpamvu zitandukanye. Uko rero aya makuru akomeza kugenda igaruka ndagushyiraho rero iryo tangazo rya polisi rero kubirebana no kuzamura mu ntera no gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru kubirebana n'aba bapolisi umenye byinshi bitandukanye rero kubirebana n'abazamuwe mu ntera amazina yabo ndetse rero n'inshingano bahawe nk'uko aya makuru akomeza kugenda igaruka. Reka twedidatinze rero twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero Donald Trump akaba yivuze imyato nyuma rero y'aho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bigiranye amasezerano. Minisitiri kandi w'ububanyi n'amahanga no gutwerana Ambasaderi Olivier Nduhungirehe Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo basinye aya masezerano imbere ya mugenzi wabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio Washington DC kwa 25 Mata 2025. Mu ijoro kandi ry'uwo munsi Trump yatangaje ko rero yari inkuru nziza yaturutse muri Afurika kubera ko ari ukugira uruhare mu guhagarika intambara zikomeye rero n'amakimbirane. Yavuze ko rero atazi impamvu ibibazo nk'ibi ari we rero bikeneye ngo abishakire ibisubizo ariko ko yitegura gutanga umusanzu kugira ngo amahoro aboneke. Yagize ati inkuru nziza iturutse muri Afurika aho nanone kandi ndi kugira uruhare mu guhagarika intambara zikomeye n'amakimbirane. Ntabwo nzi impamvu ibibazo byinshi byanjeho hamwe rero n'ubutegetsi bwanjye ariko twakoze akazi gakomeye kugira ngo tubikemure cyangwa tubishyire mu cyerekezo cy'amahoro. Amasezerano kandi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo byagiranye rero arimo ingingo isaba buri gahugure cyangwa se buri gihugu kubaha ubwigenge, ikindi kandi ubusugire bw'ubutaka n'imiyoborere bya buri ruhande. Impande zombi kandi zemeranyije guharura inzira igana ku gukemura amakimbirane mu mahoro binyuze muri diplomasi. Impande zombi kandi zemeranyije ko zifite bibangamiye umutekano wazo ku mipaka, zumvikana ko rero zizabikemura mu buryo bwubahiriza ubwigenge n'ubusugire. Zemeranyije ko kandi amasezerano n'umutekano mu karere ari ngombwa kugira ngo ubucuruzi ndetse n'ubufatanye bigire imbaraga. U Rwanda na RDC kandi byemeranyije ko ubufasha buhabwa imitwe twaje intwaro bugomba guhagarara kandi ko hazashyirwaho urwego rw'umutekano ruhuriweho ruzaha rero rufite inshingano yo kugirurwanya mu rwego kandi rwo kubungabunga amahoro n'umutekano bya buri ruhande. Ibiro kandi bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga byatangaje ko nyuma y'aya masezerano u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteganya kwagura ishoramari ririmo rero rizashyigikirwa n'ubutegetsi bwa Amerika ndetse n'ibigo by'ishoramari by'abanyamerika hagamijwe kandi guteza imbere ubukungu bw'akarere
mu nyungu z'impande zombi. Biteganyijwe kandi ko hazatangizwa imishinga cyangwa se isanzwe yongerewe imbaraga nk'uko akaba rero barebera hamwe imishinga nk'iyo gutunganya ingufu z'umuriro w'amashanyarazi, kubungabunga za parike, gutunganya amabuye y'agaciro mu ibikoresho. Ikindi kandi Amerika yavuze ko izatangamo umusanzu hamwe n'abashoramari b'Abanyamerika. Umwe kandi mu ngaruka zikomeye z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo akaba ari ubuhunzi bw'Abanyekongo biganjemo abavuga Ikinyarwanda. Bamwe rero bahungiye mu bindi bice by'iki gihugu, abandi bajya mu Rwanda no mu bindi bihugu. Muri aya masezerano kandi impande zombi zemeranyije ko mu gihe rero amahoro yaboneka izi impunzi zikwiye gufashwa gutaha. Nk'uko kandi aya masezerano abivuga, inzego z'umuryango w'abibumbye rero ndetse n'imiryango y'ubutabazi bireba bizagira uruhare mu gucyura impunzi z'Abanyekongo, hubahirizwa kandi amategeko mpuzamahanga. Umuryango kandi w'Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse no Afrika y'Amajyepfo SADC muri Gashyantare 2025 yafashe rero imyanzuro n'imyanzuro rero yafasha uburasirazuba bwa RDC n'akarere kubona amahoro arambye. Irimo rero kuko harimo imyanzuro usaba ko imirwano ihagarara n'ubusabe ko rero habaho ibiganiro bya politiki. Hashingiwe kandi kuri imyanzuro abakuru b'ibihugu bya SADC ku itariki 13 Werurwe nabo rero bahagaritse ubutumwa bw'ingabo z'uyu muryango zafashaga iza RDC kurwanya ihuriro rya M23, bashimangira ko ibiganiro bya politiki ari byo rero byabonekamo amahoro arambye. Muri Werurwe kandi 2025 Katari nayo yatangiye ibiganiro bihuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na RDC kandi n'ihuriro rya M23. Impande zose zigaragaza ko rero zigikiye imyanzuro yafashwe na EAC ndetse na SADC, cyane cyane ugaragaza ko rero intambara atari yo yakemura amakimbirane. Ku itariki 23 Mata RDC ndetse na M23 byashyize umukono ku itangizwa ndetse no kwitangazo rihuriweho sori ry'amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeze hagati rero impande zombi bibe mu mwuka mwiza nk'uko izi mpande zakomeje kugenda zibigaruka. Amerika kandi yatangaje ko hashingiye kuri izi gahunda z'amahoro zisanzwe iyo rero u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranyije gutegura inyandiko y'amasezerano y'amahoro izasuzumwa bitarenze ku itariki ya 2 Gicurasi kwezi gutaha kwa 5. Ni mu gihe kandi byitezwe ko hashobora kubaho kutumvikana ku nyandiko y'amasezerano y'amahoro. Amerika yasobanuye ko Minisitiri Nduhungirehe na Kayumba wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranyije ko rero bazahurira i Washington DC kugira ngo bayakemure ndetse banarebera hamwe byinshi bitandukanye ku birebana n'aya masezerano. Ibyo rero akaba ari byatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rero wivuze imyato, agaragaza ko rero ari umwe mu bakomeje gukemura ibibazo byinshi bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika nk'uko yakomeje kugenda abigaruka. Agaragaza ko rero ibibazo nk'ibi biba bikeneye umuntu nkawe rero kugira ngo abikemure. By'umwihariko rero birumvikana ko yagaragaje ko ari we rero ufite urufunguzo rudasanzwe mu gukemura ibibazo nk'ibi by'amakimbirane, cyane cyane rero mu bihugu bitandukanye no hirya no hino ku isi nk'uko yakomeje kugenda abigaruka. Ajya ku butegetsi yavuze ko rero hari bimwe mu bibazo azagenda arangiza rero by'umutekano, cyane cyane yanavuze ko ikibazo rero cy'intambara hagati ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya ari umwe mu bagomba kuzakirangiza, kuko yakomeje kugenda abigarukaho ku birebana na Perezida Donald Trump. Gusa rero amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, abantu benshi bakomeje kugenda batera comment bavuga byinshi bitandukanye ku birebana n'aya masezerano. Mu nkuru zagiye zandikwa, abenshi rero bakibaza ibibazo bitandukanye, bakavuga bati rero u Rwanda na Kongo bifitanye ayahe makimbirane, mu gihe rero Kongo yo ivuga ko ikibazo cy'umutekano muke uyu munsi ifite kugeza amagingo aya igiterwa rero n'umutwe wa M23. Gusa Kongo kandi yakunze kugenda yumvikana ivuga ko rero ibyo byose kandi nanone ishinja M23 kuba ariyo rero yaba yaragize uruhare mu mutekano muke rero umaze igihe muri Sezibera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko rero ikabishingira ku kuvuga ko M23 nanone ishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko nanone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ibi igaruka. U Rwanda rero rwagiye rugaragaza ko hari imigambi myinshi yagiye itegurwa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, irimo rero mu kuba ikindi kandi harimo imigambi yo guhungabanya umutekano ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu u Rwanda rero rwakomeje kugenda rwamagana, rukagaragaza ko bidakwiriye kandi runafata ingamba zo gushyira ubwirinzi ku mupaka wa Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe nuko ikibazo cy'umutekano muke rero cyagaragara nk'igishobora kugira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda, kandi kuko byaranabaye mu bice rero bitandukanye
wo mu karere ka Rubavu. Urabizi ko hari abaturage bapfuye bitewe rero n'ibitero byaturukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruza gufata ingamba zo gushyiraho ubwirinzi bwo kuba rero zakemura ibyo bibazo. Reka turebe rero icyo amasezerano araza gukora cyane cyane ku birebana n'ibyo byose byamaze gusinywa hagati y'impande zombi, mu gihe rero kandi impande zombi zitegerejwe kuba zakongera gusinya andi masezerano bitarenze ku itariki ya 2 Gicurasi rero ni mu kwezi gutaha kwa 5, kugira ngo barebere hamwe rero byinshi bitandukanye birebana no gukemura ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze kugira umunsi mwiza, mukomeze kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Amakuru yacu nakagaruka, munogerwe na gahunda zacu.